whaatalo whātu talafola Radio Samoa i le nei tai au, ma lo le folau, o se mea le whaafonga o talo les whareile. E le I longa le lei lava o na saunga le mu au kilani mai pala solo. La talata le tulai se fulu wana pōna sa wai reporti me le Auckland Transport wa te apunia se tasi au wale orakei I le anga I mātu I le vau Tamaki Drive ma Paratai Drive, pele alu I saute I le Tamaki Drive ma Naui Street. Mai le ofisa wa auta wana pō le ana tue la pata itu I sa sae o au kilani ti munga mamafa, e se la pata inga o pala solo. Ai I se reporti lata mai o awala whaaleanga ina ma awala o toe tatala mai le Auckland Transport e tu sa male fase laula na au whai ngā luenga o lo ngā lulue le toe whaale leo awala. Ma talu mai le asu to nai, ole vai asu talu ai, e ono se fulu awala leo o toe tatala, ai o lo o tāpuni a pēa le tolu se fulu lua. A o lo mai nei long weekend o lo whautu aina tangata whewa e siaki mua reporti o lo tu ina mai. E le Auckland Transport e loai awala o lo tatala wha a pēa awala tapuni. Whaawau I le taawale whainga malanga al pale mia na po, ona ua le mawhai ona tūlau ele whaalele na malanga ai. O le malanga le al pale mia na wha moe e tūlau ele malai waalele keri. E tai ona o le whaale tonu o le tau, na le mawhai ai mai reporti e whaalua le leo na tau mawhai le waalele tūlau ele, ai ona o le malosi o le awe le I mawhai ai. O le whainga malanga I Chris Hipkins o le amatanga wana fuafuanga o le waitangi. Ma o le waitangi fo I lea wa awaya I sauninga nei o I o le pale mia o New Zealand. I wha mauninga mai lana so upu ana po na wha aua waile malanga I le taawale. O lo o te le la vale mana o ngā mole malo e whesoa soani tangata a whio au kilani ono o lo longa na iai nei. I tutono le aso e tasi talo na tatala le Pacific Response Hub ai uasi lia male se lau ai ngau wha atalo sanga atu I ai mo se whesoa soani. A o te le whesoa soani tau lava mea ai mafoa I tau wala mai wha lapo tupotonga ese wha apea nisi o nanga tuma oti. Mai le whana uorolo o mo o mia pea le a apa mai o le malo. O le isi tua lo o whaingata ma o lo o tele fo ina toe moli mawai I lato o lo o asia whale o ai ngā awhia. O le tu I le mawhau. Mai le South Seas Healthcare wa moli maui reporti le One News. I le to atele o ai ngā Pasifika awhia ele o I whale wa saunia mo tangata wa le aini whale. Me tae o lea wa wha o mia nei to tono o le whale e tasi o nisi lava o lato au ainga. O le papolenga wa iei nei o le soifua malo loina o tangata to atele ai mai seo lea ngai I luma. Mai a Josephine Pali o se tasi o council ai au kilani. O lona mana o ngai au mai le ami e fisoasoani I a inga a fio au kilani sauti. A o leilo ai le au whai ngā luengo na tau wha asoa o na ua tele le manao. Ai mo a inga wa leiloa po o whea asulu I ai o na o le leai o ni inisiwa ua wha atalo sanga ina fo ili fisoasoani o le malo. O saunua ngal pale mia Chris Hipkins ana nafi o lo avela na wha mua e fisoasoani I a inga a fia I au kilani o na o lo longa. Ma e o le to atele o tangata fia fisoasoani a inga mawhati o au kilani. Mai le Student Volunteer Army e o atu le tasi Fair Volunteers fo po I lato nei ua ofo mai o lato taimi au no masatotongi. A o to atele I la tangata fia fisoasoani e le o mawhai I lavona wha atusa I le to atele o tangata au kilani o lo o mo o mia. Mai le polisili Jana Hood I tala le tua New Zealand e le iai lava se taimi wa malolo ai ngā luenga fisoasoani talu mai le amatanga o le nei vai aso. Whai watu tala mai Solomona, ua toe ta tala le ofisa le amapasa o Amerika I tutono o Solomona. Ua sawi le mai a whaailoa le malo o telo o Amerika I le amatanga o le tausanga talu ai, o loo toe va ai e wha malo siala na wha paanga mātunu o Pasifika. O se ngai o inga na sawi le taimi wa amata popole ai Amerika I le vave ofi mai o Saina I tutono o Solomona. Mai le whailau tusi le malo o telo Amerika Anthony Blinken, o le toe tatala o le toe iai o le amapasa o Amerika I Solomona se wha ailonga o le toe wha afau o whainga wha paanga a malo e lua. Toe titi tolu se fulu tausanga talu o na le se amapasa o Amerika I tutono Solomona. Tala na o le nei tai au, manuia tele le nei as.